Siklota mo po. Panalangin laban king Omicron variant. O malugod mingig pa, king pamikatawa ng tao, nimbuktong mga anak, ipaganak mo kaya kami, ing abera ka. Ing kami magdili-dili, abera ka. Iting pagmulanan ning kaya kami sika na nalub at tepangan. Inge na kami dapat tumakot, abera ka. Ban pakayanan ming pusan miking biye, lalong-lalo Dionisha Conanan, Adelina Ibalio, Rosita Dulce, Eustacio Candelaria, Maria Bañez, P. Silverio, Edelwina Jimenez Angeles, Dr. Rick Salamea, kanyang birthday, Milagros Salonga, Reynaldo Valerio, kanyang third death anniversary, Anita Manaloto, Martin Angeles, kanyang death anniversary, Democrito Aizon, Godofredo Jesus and Anita David, Soilo Severina and Lourdes Cunanan, Anet and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Dominic Chan Romero, Christopher Glenn Binuya Quizon, Francisca Medina Zunglao, Paulina Magtoto, Anita Maniti, Enemino and Asuncion Umlas, Pacifico Gonzalez Jr., Loretta de la Cruz Villegas, Luciana Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Renato de Lara, Elena Carico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tamtanco, Magno and Francisca Efolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at ding sa Blancaladua, Kim Purgatorio. Talakad tamo po, ikantayng dalit, kapamuklat. Kiligyon ng igpaang pananganak, panbanal na Espiritu. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Maya pa sisilim po. Maya pa sisilim po, Amo. Pagmasusyan tayong kaya katamong misa.
king kababan ng kakatamong kalukan, at pamailangan tam king grasya, lugod ng Diyos. Kapatad, karing panon may kasalata mo, mangyatang kapatawaran king Diyos, karing kakatang maging kasalanan. Pamisan-misan nakakitayin ditali, etaya kakitinggu, etama kakiting mas maluwalas ng palalawin ng Diyos, para kakatamo at kimbalang metong. Itangan po, magkumpisal ko, king Diyos, ang mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, uli kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Uli nita, ipanikapo ko, kasanta Mariang Kapilan ng Birhen, karing sa blangang helang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingin panalangin niyo ko, king Diyos, sa ginutamo. King Diyos, sa may payang totoo, kaluluan na katamo, at yung pangapatao na rin kasalanan tamo, idala na tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Isipan tala po ngayon rin kaya tang intensyon. Isipan tala rin kaya tang panalangin king misang iti. Oy paming mayupaya, kaniting panauning Kwaresma, pagkaluban mo kami, king kaya kang amano ning biye, at pisan metungan mo kami, king lugod mo at panalangin. Iti adwan mi, kapamilatan ng ginuming Jesucristo, ang anak mo, at mabibiyat magari kambe mo ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amani. Pamamasang ipot, king libro ning Deuteronomio. Deti ilaring amanong sinabi na ng Moises, king palayan. Ngeni o may malening Israel, nga ng Moises. Ulagay itang paintungol ng Kristo, kaligtasan tamo. Siguro no kaluparen talaturo kay batas that were based in the temples, based in the synagogues. Jesus tuturuya kay dalan. He's an itinerant teacher. Alayang sinagoga, alayang templo, alayang eskwela. Tuturuya ka bang maglakad yun? Manuluya king lele na ning dagatan. Tuturuya ka rin bundok-bundukan. Nung nukan na asaganan, den kalulu, den bulag, den maranok, ulwana la. Eya pareho, pero para sana, mayapya. At titiin kaya katamong pagmasusyan at kaya katamong pagdulapan. Ating netong writer, lagyo na Simon Sinek, is an inspirational writer or writer of many contemporary books on leadership. Panay nasasabyan din tutong leader, lamang itang masipag. Masipag lang mag-meeting, biyasa lang magplano, biyasa lang siguro mag-audit, o dakalya isipan ng mga santing kaya daratang. Itang example na deng Marines. Detang metong military group, ingkarelang prinsipyo makanyan. Potang mamangan laking mess hall, pakanandongan din hanggang karelang magobra, ay din karelang sundalus. Kaya ba't din karelang officer, makatalakad la, lalong daw rin karelang sundalus, kabang mamangan la. Baligtad po. Ding officer ilang talwing mangan. Kaya ba't potang may nganong ang sundalus da, ding officers, ding leaders, kantala pa mangan. In karelang principle, leaders eat last. Magsakripisyo la para kare-karelang sasakupan. Itang yuna day sarili da. Iting kaya katamo kayausan. Iting tuturo ng Diyos kaya katamo. Kaya economic crisis sa ini, ano karakal deng may ngalako obra? Ano karakal deng may ngasarang kumpanya? Ating meto nga kumpanya pisabi-sabi da, neng kaya tilang ekspresyon,
Detang masanak the last in, first out. Uling anak lapa, pwede dong lako. Anak lapa, pwede dong isakripisyo. Opo tayo masyadong importante yung department ay nilakota na. Pero bali po nang gewada, kaya buong kumpanya, magumpisa kayong presidente, ang kakitang peka mababang posisyon. May sabi-sabi lang. Uling masakiting biye, masakiting obra, masakiting negosyo, pwedeng maglako kung mag-obra. I could eliminate some departments. I could terminate some of you. Pero bali po nang gewada, pepabawas na sweldo, ilangan. Baka nita, alang milako, obra karela. May bawas lang po sweldo, may sakripisyo lang. Ilangan. Baka nita, alang may sakripisyo karela. A little, it is better to suffer a little instead of some suffering a lot. Ita siguro, yung masayang panahon, anong nuna ka pagsadyan, yung pamagmasusi, kay pamaylasa, kamatayan at pamanyubli ng mebe, kambening mi bayong puso at kaisipan. Igpa, ipagkalugmay kaya kaming espiritu, ning lugod, at kaligaligan pamanalig, kagalangan kaya ka. At kusang lug, apamanyuyo, karing kaparaming tao. Kabang gaganakan mila, ring maulanang mga palyari, amin niya bayong biye kaya kami. Kapamalata ng Kristo, miganap sana pilubluban mi, ing larawan ning kaya kanganak. At ulit nita, kambeding sa blangkoro ring angel, ang karing banwa. Daralit mi kaya kang ligaya, lain makiabe king alantok nang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Itnoyin banwa, ating labwat king kekang ligaya. Osana, ing kakatas sa tasan. Tuwan yung daratang, yung lagyo ni Ginoo. Osana, ting kakatas, katasan. Tunay kapin banal o igpa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalang kumi, pabanalan mo sana natingahin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyalang katawan na daya ni Ginuming Jesucristo. Baya mi daon ko sa ngalubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapit pe pasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyan na karing kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan na mi daon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kingwaning kalis. Pasibayon pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kaya disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya. Ing daya nimbayo talanganggang ti panamid bubu para kaya kayo at para rin sa blantao. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Kristo me teya, Kristo me biya, Kristo mabiya, at datang niya pa. Inyang ini gaganakan mi o igpa, ang kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalyerin mo kaming matampang talagad arapan mo, banso mo yu kaya ka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming sanang misulusulo, kingatao na daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal espiritu. Ganakan me o ikpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ikeng lugod kambe ng Francisco kay kami Santo Papa.
Florentino, kay kaming arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyot, sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan. Lalong-lalo na kaya ning parokya mi, king banal a cruz. Ganakan mula naman ni kapatid ming piyapainawan at manay-nayang supling mi, ading sablang mi ang wabi, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen indo ning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king balmong kaburian, king kakabaning panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kang benat kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning balal espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Yachubanwa, isamba nilagyo mo, datang ke kami, ingkayarian mo, mi pamintuan yelo mo, ketiking yato at king balwa, di pamintuan yelog mo, ing kakanan mi, king Aldo, ibiente kami, king Aldo at ipatawad mo. At dumayo